alhamdulillah ya. Hampuranya ada ukur bisa curhat yang curhat ya ada cece emak lo baru ngomong dan cece sama jam ranta ada lain tipe pelakor cece emaknya. Lain tipe anu gampang merosot kolor cece ketepak pageh seletingnya mau eling cece marung sing serjan pusing. Orang curhat ke iya nih hampura pisannya lo curhat di curhat ngabudah ngabulak. Hariwang ka ibu-ibu, tong hariwang ka para wanoja, tong haradang, ya. Dan setelah tipe pelakor, malah merosot kolor. Yuk dadah, yuk bye-bye, curhat seiman.